Kublai pi baro syakatup Khubor Na Ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san kilong. Dor jangka petrol bat ka diesel kan kamduna bania ka dor ha Assam, Deputy Chief Minister. In pin ki imbyang ya ka mensim shiying shisem ha padeng ki dekot ka Bangalore community of Meghalaya. Yo kem ki pulit ka Meghalaya ki nong kai drak na madandra ting Shillong. Shimbenta ki nong nya kali ha ka jingya rakhe ya ka road safety week. Tementang ini paish ki Khubor ki babanya. Kador jangka petrol bat ka diesel kan kam duna bani kador badi ha Assam la ong Deputy Chief Minister Prestun Tinsong. Deputy Chief Minister la ong ru kumba ka Shillong baru kata bakador jangka petrol bat diesel ka kam duna bani kador baladi ha Assam. Ula ong bana kaliang jangka sorkar kala depen duna arteng kaya ka umpanyang ban mentah kadang wat sai ki wei pat kilat kilenti kunu ban punduna shu kador jangka petrol bat diesel. Ubat tentang laong ban kaliang joko sorkar ka pintujo di kinong yaki ban wengno ya kajing sange yat kali jongki balada kim sngap ya kani ka sorkar kadang don sa kawai pat kilat ban ai permit thamai gitu ki bakwa ban pin ya taxi. Taking on taking into that consideration haka bangi iba kaniki international price of diesel and petrol ka keep going up. Dia ka keep going up kamu ni hapan adjust hak takal tiba lakum kuno ka petrol ke diesel laku Meghalaya kan long kam duna ban ya ka Assam kata kadai ka bangi jule ka practice nadu ki korma sahdum ta they will make sure mati bala kuno ru ka dor jong ka petrol bat jong ka diesel kan kamtat ban ya ka Assam kabanga hinga kentu ya asen kolom hapek toi lang ka sarkar gila de ble suatu rupees kuma ofi te lakum kuno ru ni mentai kata ko memorandum jumlah summit ngatai ngidang yasong ngidang perhat kai ka pengila benle nang ni sekmat kham tame akan dikata yo ko ban nama Rusia mumpadon de ka bangai ngapil ki ngong sangat no e biseki ya namar bangi ru ko men ngidon kat not necessarily bo pilai chmai rang len pilai chakleng ban ya pensai pai ba namar ba kaji pensai pai ba pi kaju ni la sutu ni la shai ne ko men ka e ka bangile tendai ngang sebon obar withdraw no ika indefinite strike joki nomor ba ki driver ki doja baru ye doja lut dengan trai ba pin sedam no ika kam nang tai ya ka issue ka baki ki submit lengba joma aga to ski be pendu ngong ngin examine mangi nakle government seriously ngong pi having nak examine na trai not asli ban khot kren ka bang appeal ki ngong so ba withdraw no nomor ba ka government menta kadang examine di kini issue bro very seriously. Hiki babun gelenti. Lada ngisngau baki kim cooperate bani. Nakaliang ke joint action ni. Kaya kabila balik kalau ngilak ban issue ke additional permit. The that time kalau na I warning lepas ya ki nakaliang sarkar we have so many options bani. Lada kim ya cooperate ngidon ke options babun bagilak ban issue permit. Ya kinu ki kali ki beriuk ke balong ready ban kamai. It can be done that way. Tenang orang kerpat ya ki bakin seubah sangat nuswa ya mentah nang tan kalian ngejongi government ni nang pek kai ka binang la ban le susu hakan de katayo ka kanhun ki dekhot barem jong ka Bangalore Catholic Community of Meghalaya menta ka sni kala shembyang ya ka sin jam bathmai ban pin ki embyang ya ka mensim kumshi yang shisem hapedeng ki dekhot jong ka yakan ka sin jam bathmai ban te song byang ya ki dekhot barem jong ka seng ki balaya im lang sa lang ha Bangalore Kelai munjur haka jingya kendu ulang bala penlong haka Don Bosco Youth Center. Ikan ni jingya kendu ulang la penya da Edmund Sinclair u President Barim Jongka Seng habaya Don Langru bat uba Raja bat Joseph Shilla Father Tabor Father Michael Makri bat kiwei ki dekot Jongka BCCM. Ikan ni kenhun la Seng house nem Arhajar Henryo ha Bangalore bat menta kala nang yar kat bakadang mi kisni. Kani ka kenhun kala noru yusin yang uben hei da kabaya rap lem ni kinong shong ha Meghalaya haba ki shem jing ha ka por biki don ha Bangalore. Bangalore na barajar nyo kemau tentang saw samut por bang yasdan atau por ifada tistiru impa dalong regular bahaban wat po ayu apo yunjungi dia barajar man fada tisti wan dia wan bi kala scam bah balik ke scam nomor ide fadar banang tuga nak tuga cakahi ila berkelat ini cakai ila bernyerap ini habun ki program kemau itu cibun ki program bekan ki mas di win ki program
Orang kata yang sa kibi program ki Christmas get together ki ini kita dan kata kajinya mo kadang kira Henry initially ang mau man dan sangat jubut bagi sedang kui kamera Shongkai jongka Biswadip. Not so active member, but then as one even of a even galum lang but PCCM stay. Kan mau ki po padang jong Father Makri to Khubor and then gibun but jong American kirim laklat gibun jong ma susi ukulong to ka Christmas advance Christmas apa disipal ada. So di Father Makri mangi group share dan ka kadai ka Kipulit ke Meghalaya kilayo kem ya saungud kinong khai drug bakentup ya kawai kakentai na madan ting petrol pump Shillong. Katkong ka jingi tu kipulit layo ban kem ikite kinong khai drug kibaw na Manipur na demtring petrol pump kibawan dekan network travel bus. Kipulit kilayo ban kem yaki bat u drug heroin ubar remdor ya ubolaburi haki senduk sabon. Yakini kinong khai drug mentala pengat hakaan baperking jongka Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act. Kinong nya kali jo kamadan dating kilaya shim benta haka kajing ai jing hikum no ban buat perking ya ki an nya kali hikum shi benta na kajing ya rakhi ya ka road safety week ya kani kajing ai jing hikai la pelong di kipulit jo kamadan dating police station kinong nya kali ki ong bakilayo jing benta shi bon bha kum no ban pen hiar kinong shong kali bat kum no ru ban pen yang hi kali jongki ban light na ki jing mensa po amte iya jing kai ban yai to hasurok nu galong ga Belum safety ya ka driver ne ya ka passenger ne ya ka surat bayar beri ni umtai di laya kai lut yang kumnu ka rules yang fulu dong sidong na kai lut ba kai sini na tip ni dia yang sebut cuma kai sini sebut ba katai so yo mungkin ne iya yang mentai belum nya si sen la batai ta nya jing mentai sin ba lai kai beri tang ya itu batai ba isu bas ko ini bun ba long yarap ini ban nyai ko surat ni tai bo ni traffic ba long ni tai ta dap itu lo yang kemba mi ke an mai ni tai ba tai Uwe ni kipulit jong kamadan dating police station ula ong bakani kajing ai jing hikai kalawan ra chibun kajing mentoi kinong nya kali kani area ba nyampai namta kani ka road safety kaba kampungsan kaboni ai kadi namta kani safety kadi namta kani mante la kam ni kajing speed kajing nya rush ban kajing nya kemakor aba iperkam kajing tiga te Hani asar ni dan disurok long koret di impet surok ni dan pedestrian dan zebra crossing speed bagar ni kinjupan kami kata akal yang skinal misal batai ya kini ki driver taksi abagi kit yang passenger bagi kuat berkentiu tujuan yang ba kimbu kalian jom kapan sasaj di sentimen makin ais kenal sasaj ini nai maki sini hadu mentak sini di penukam ban ais kenal haka saj jong jong tim tip kan gatu saj di banet sa subway ne baun ai bonya light bonya ya kiwi kali banadit handai borobori bani kuat ban ketiu di nu passenger kali kamai ini kali perbed habis kuat ban yeng Saka side kisah maki kediban ice kena dia bagian siapa di jong side kini. Badaki tu ki Khubor ni la posh ka bakut tak ada do bangini syambiang kublai shibon.